Ovo iza mene su tableti i laptopovi koji će od 1. septembra početi da dobijaju beogradski osnovci i njihovi učitelji i nastavnici. Grad Beograd je kupio 67.592 tableta za svu decu na teritoriji grada Beograda koje pohađaju javne škole u 3., 4., 5. i 6. razredu. Svako dete će pored toga dobiti i prepaid karticu Telekoma, besplatnu, sa besplatnim internetom. Bez obzira da li njegovi roditelji imaju novac da kupe tablet ili ne, što znači da će sva deca biti jednaka. Na svakom tabletu postojeće kodovi za digitalne udžbenike, što znači da će biti moguća digitalna nastava. Tableti su osigurani, posle 3 godine postaju vlasništvo roditelja, a deca će moći sa njih posećuju samo one sajtove koje je potpisalo Ministarstvo obrazovanja. 6.792 laptop računara bit će podeljeno u narednih 15 dana svim učiteljima i svim nastavnicima koji drže nastavu u 3., 4., 5. i 6. razredu. Tako smo osim dece omogućili da i naši nastavnici budu opremljeni. I na kraju, grad Beograd, odnosno deca Beograda, imaju ono što nemaju deca ni Pariza, ni Londona, ni Beča. To znači da možemo da budemo bolji od drugih. To znači da ne moramo da kaskamo za drugima. To znači da Beograd i Srbija mogu da napreduju. Ovo je dokaz.